खुरमजरे ISTV न्यूज़ में ताबिर पुनः ताराम नोक्सरी हुजेहान बदा नसिगी मुरुब बॉक्सन लोबिसी जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन की रिकमेंडेशन कक्टप यारुई हाइना टोंगन बा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना दाबी तौरी यावसंग कुमई गमरी लेनेना लंबी के खुदोंग थिब थोक्तनबा पुलिसना अकन ड्राइव सथगदौरी अमदी कांगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन के मरीसुब कांगले मेगा स्पोर्ट फेस्टिवल ngasi इम्फाल की पोलो ग्राउंड होख्रे हौजिक पाउसिंग सनों पिजरी तोंगन बा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना सिंदुना आफ्सपा डेमोक्रेसी अमदी जीवन रेड्डी कमीशन रिपोर्ट लिसिंग अनि मंगागी मतंगदा वाद तानानब मिफममा प्रेस क्लब ता पांगथोखरे मिफमसिदा UNM के सेक्रेटरी यू नोबकिशोर क्राम के सेक्रेटरी जितेन JNM के इंटरनल कंसल्टेंट ओजी मिटी सुसरगाखी सेंट्रल गवर्नमेंट जीवन रेड्डी कमीशन आफ्सपा की मतंगदा गवर्नमेंट थमकिबा रिकमेंडेशन अदु कक्लब याई हरिबो वाफमसी असेंगबा ओइरबदी मियामगिदमक लाइबक्तिबनी फोंदोनकी मिफमसिना डिफेंस मिनिस्ट्री अमसुंग होम मिनिस्ट्री ना आफ्सपा मुथतकदबनी हाइना रिकमेंड तौकिबा जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन की रिकमेंडेशन कक्तनब थौरांग तौरकपबु यानिंगदब फोंदोकपा यावना जनरल एग्रीमेंट इनकी एग्रीमेंट सिंग अदुगी मनुंगदा कमीशन की रिकमेंडेशन थबक ओंथोक्तुना आफ्सपा मरुफंगना मुथतकदबनी मिनिस्ट्री अनिना लौरिबा फिरेफ हंदोकनबगिदमकता खोंजंगदा सरुक याबिनबा तोंगान मालेमगी ह्यूमन राइट का मरी लेनबा लूप सिंगदा हाइजबा हाइनसु यानखरे जस्टिस जीवन रेड्डी की रिपोर्ट से ऑनर तौबीगदबनी अदुगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया अमदी काश्मीर मयामदा वादु लेरिबा स्वाई स्टेटना सही हुंतरे लोम से वादु लाखोसे मसी लेहलोइदबनी डेमोक्रेसी की चतपलेबा अमसिदा मसी लेहलोइदबनी अदुगा एकोसी सिटीजन अमा ऑनर तौबीगदबनी ILP बिल पुथोनबगिदमकता असेंबली मिफम सांगदोखिबबो JDU मणिपुर स्टेट यूनिट ना तरान ओखरे बाबूपारदा लेबा पार्टी की ऑफिस ता पांगथोप पावगी मिफम अमदा स्टेट यूनिट की सेक्रेटरी जनरल लैन गांगतेना मणिपुर मियामना पामलिबा से हाउस ता बपुंग फाना पुथोक्तुना गवर्नर की आयाबा सोयदना लौरकनी हाइबगी थाजब थमकी अमरोमदा आफ्सपा की यंगसिलिबा यंगसिनब सेमकिबा जीवन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट ngarang unions cabinet na yakidabasi JDU na condemn tawi masi manipur miyamna anoba BJP government ta thajab thamlamba adugi tayonabani haike Sri Narendra Modi moi gi cabinet na hairiba justice retired justice Jeevan Reddy masumai gi 5-man committee na thagat khraba report repeal tobagi matang do moina oppose tawe haina harakpase party na JDU Manipur na hakthingna na condemn tawi and uncalled for the decision that the new Union Home Ministry have taken थासगी मंगादगी मापल फावबा पांगथोकदुरबा यावसंग कुमैग मरी लेनना लंबीगे खुदोंथिबा थोनदनबा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिसना फेस्टिवल मनुंगदा स्पेशल ड्राइव सथगनी हाइना इम्फाल वेस्ट के SP AK जलजिना फंगदोरली मान मखाताना ड्राइव मनुंगदा गाड़ी की सेसांग सुदबा नंबर थादबा निसा सिजनरगा गाड़ी थौबा स्पीड हेना थौबा हेलमेट उपतबा मी हेना तोंगबा गाड़ी थौरगा मोबाइल फोन सिजनबा tinted glass नियम कायना पार्किंग तौबा मदी अटे ट्रैफिक रूल सिंग थुगाइबा सिंग फागतुना मोटर व्हीकल एक्ट लिसिंग समापल मरफुनिपाल की तोंगान बा सेक्शन की मखादा फागतुना फाइन मदी जेल थमगी सेराक पिगन हेरी मियाम की याइफनबा पाइखलिबा थौरांग असिदा मियामना कोऑपरेशन पिबिदुना ममल यामलोब मियोबगी पुंसी कंदुना यावसंग कुमै शांति ओइना पांगथोक्सी ममा मपा ओइरिबा सिंगनसु सियसांग सुदना मसा सिंग गाड़ी थोन बिगनु सतगदुरिबा ड्राइव असि यावसंग कुमैगी नुंगाइबदु थुगाइनबा नते लंबीगी खुदोंग थिबदगी गाथोकनबा होनबनि हरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस इम्फाल ईस्ट नसु यावसंग मनुंगदा अखनबा ड्राइव सथदुना लंबीगी खुदोंग थिबदगी गाथोकनबा होनगनी थासिगी मापल फावबा सथगदबा ड्राइव असिदा मियामना कोऑपरेशन पिबिनबा SP की सेरोलमना खंगलली मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर KK पॉल ना यावसंग कुमै की याफा फाउजल मणिपुर मियामदा पिरकली पुंसीबु नौथोहलिबा मसुगी कुमै असिना नहा हल अमतु ओइना सरुक यारी कुमै असिना मिपुम खुदिमक मखोइगी खेनबसिंग काउथोकनदुना कांगलुफ लाइनिंगी खेनब थमदना अमतु ओइबगी मरी एदु सेसलहली यावसंगदा स्पोर्ट यावसिलक्तुना अनोबा अवनबा मा फेस्टिवल असिदा लाकली यावसंग कुमै असिदा ऐखोई खुदिमकना सरुक यामिनदुना अमगा इकाई खुमनबा अमसुंग कांगलुफ खुदिमकता नुंसिनबा अमा पुरक्तुना तंगदु लेताबा याइफबा मणिपुर अमगिदमकता फिरेफ लौरसी हाइरे
Manipur के चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना मियामदा मचुगी कुमई याउसंगी याइफा पाउजेल पिरकले मणिपुर की ख्वाइदगी चौबा कुमई असी अहल अमसुंग नहासिंग पुन्ना नुंगाइबा फोंगदोबा कुमईनी कुमई असिना पिरिबा नुंसीबा अमसुंग नुंसी सानना लेमिनबगी लिंगजेल अमसुंग स्टेटसगी तोंगान तोंगानबा फुरुपसिंग मरक्ता मरुप मपांग ओइबगी पाउजेल अदु हेना मसक थोअले फेस्टिवल असिना तंगदु लेटाबा नुंगाइ याइफाबा वाटपादबा लमदममा ओइरसनु हाइरि याउसंग कुमईना नुंगाइबा पुंसी अमा स्टेटसगी मिपुंग खुदिमक्ता पुरकपा ओइरसनु हाइना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की प्रेसिडेंट एमएलए टीएस श्यामकुमारना पाउजेल पिरकले कुमई असिना फत्तबा अमसुंग तोंगान तोंगानबा फुरुपसिंग मरक्ता यंगथिनबसिंग कोकपा ओइरसनु हाइरि बीजेपी मणिपुर प्रदेश नसु याउसंगी यापा पाउजेल पिरकले फेस्टिवल असिना तंग ताबा वाटपादबा पुरकपा ओइरसनु हाइरि सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर एम नरन नसु याउसंगी यापा पाउजेल पिरकले सही अमगी मनुंगदा तांगना लाकपा माइथोंग यामलबा याउसंग कुमईदा मपुंग फाना सरु यादुना स्पोर्ट मूवमेंट अमगुम लाकलिबा स्पोर्ट मीट सिंगदसु मियाम पुनमुकना सरु यामिनसे हराव मथोई काब खक नतना पांगल हक्सांगसु योखसे हाइरि हंदकी याउसंग कुमई असिदा ख्वारमन कैथलगी पोसेट ममांग सहीदगी हंथरकली हाइना कैथल इमा इबेल सिंगना फोंदोनरकली मसिगी मरुइबा मरमदे मफम खुदिंगदा कैथल कया फमनरकपा तोलो फंगदबा नाट की ओइबा फिजोल सेटपगी सांग हंथरकपा अमदी पोट की ममल सादा कुनगी सांगदा हेंगलकपननी हाइरि चांग से करी हाई सरा कोई दी हाई बंगम दे दुगो हंदारे खाना दिखे फणिया दुकान से आम है सिंजे में चले रे मतलब मतलब खुद ही दुकान फणिया ले रे बदुना करा हंदारे पे बाजार के याउसंग कुमई का लोना ना पालो मजा या मी के आमा कोले को लाग रही कोले मी के आमा लाग रहा तो पॉसिबिलिटी का मत रही कैमरामैन लॉरेंस के लोना ना पाकन करी बात के दा ISTV की अवांग नोंगपोक खोंगसत सिलचर मिजोराम की मफम कया यौरुरबा मतुंग ngasi गुवाहाटी दे थुंख्रे मफम मदुदा खुंदारिबा मणिपुरी सिंग उनदुना अवाट अपासिंग मतंगदा वारी सनख्रे मणिपुरी बस्ती की लूप सिंगदा ISTV की माइकै दिगा सम खुदोल पोत तमखि मपालदा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगना नुंसी सनना लेमिननिंगबगी अपाम्बा फोंगबके ngasi phawba khoina maitai gi channel amada khoina satellite uina khoi mapan khoi ujau phangjadi masi matang ISTV de su khoina request tawjari masi khoi manipuri mapan da khoi ujaba phangan binabagi damakta manipuri mapan lejari ba maitai ama oina khoina thawai hakchang jauna request tawjari amasung manipur de lebiri ba ichileng nau mayam punamangna khoi gi dharma lining lai chon gi maram sida khenaba thamidana magi apamba kana gumba mana Christian kana gumba mana Hindu kana gumba mana maitai gi lining lai son thainagi duga chachadana punamak magi apamba chacharaga su akoi punamak maitai ni akoi ichin inauni amana magi mating pangnagadabani haibagi pandamase ina mayamda ikong nolaga mayamda masi pandam thambinaba aina hanna request tawjari याउसंग कुमईदा नुमित मंगानेदगी हेना थाबल सोंगदनबा ऑल मणिपुर एथनिकल सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एमएस कोन अपील तौरी याउसंग मतमदा लांगदुन लेबगी मुहत्ता साना खोनबदा माइ ओनसिनबदी यामना फै अदुबो स्पोर्ट तौरिबनी हाइदुना अयुक्तगी नुबिदांग फावबा अहोबा माइक सीजन अदुना लाउ खोंगबदी फते लेकाय खुदिंगी मचित सिनबगी मुहत्ता खरा चौखतना केंद्र की नत्रगा डिस्ट्रिक्ट की ओइना पांगथोक्तुना अफबा सानोरि पुथोकपदा मियंग संगलसे हारि अबरोमदा क्लास 10 अमदि 12 की एग्जाम लोइद्रिङै याउसंग कुमै की मिंगदा का हेना हराव मथोइ काब मरम चादि हाइना चनोरा लमजिंग लेलगी चेरोलमना हारि एडिटर लोयादा केलंब सिंह गवर्नमेंट अथुबा मतमदा पुथोक्तुना मतिक साबा चेराक पिनबा हाइंगांग केंद्र अपुनबा मैरा पाइबी लुफना दाबी तौरी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा लुफ असिगी लुसिंगबी वाई बोरमनिना एडिटर लोयादा केलंब सिंह असि फावबा पुथोकपा ngamdabasi पेंदे हाइखे sakangdabasing ase losallaga thambagi mohutta home minister na athuba matamda puthopiduna miyang khangna asigumba miyoibagi live attempt tawbase ma matik chaba action tawbiduna miyamda asigumba tunggi punsida miyoibagi live attempt se tawhan biganu
Narol Todang Pausegi editor Khoirom Loya Lakpagi Muyum da Sakang Daba Kulai Bible Sing Laktuna Tiramba Thombo M Suna Yanru Fundorli Democracy Sapaleba Amada Media Ge Tabak Toribu Mui Singbo Aki Tang Pohan Bibasi Yamna Lebak Tibini Editor da Satariba Tongasi Karimarum Gino Haibada Atuba Matam da Sangdo Kadabani Tawdok to the Senator Mui Sing Faduna Government Akan Baserak Bigadabani Hari How's the Pau Martana Atem Brematang Lominese Break Matunga Taram Muksri Regional Research Research Center Central Silt Board na Sinduna Ok Tassergi Kisans Mela Manipuri da leba Regional Research Research Center da Pangtokre Toromasida Sericulture Director W Ibohol Manipur State Sericulture Cooperative Federation ge Managing Director L Dorendro Research Stations asigi Scientist Dr. Sauf Surgaki Mela asida stol tara mangana surgyaduna Ok Tassergi Potoksang Uli Taronga Mari Lenana Director W Iboholna Sericulture Gilamda Lamdamasi Yamna Sanabo Mapama Oibana Kudong Saba Asi Mangan Bitsumde Department Amadi Hiramasida Tabak Toribasing Toina Pau Fongnaduna Puna Tabak Tomin Nabasangi Housing Putoliba Potok Sing Asidik Hena Putona Bokonasi Haike Senapati District ki Saitu Gamfa Zone Block Manung Sana Leriba Karam Palel Kulda Hawkiba January Nepal ge Hingda Len Takibadagi Amangata Tokarbasing Asip Hawa Mari Lenabasing Mating Amata Pividre Haina Kulgi Chairman are Sofun of Kondroli Ngasi Comrade Union ge President Lalkomang Sarto Madi Karam Union Manipur ge President are Samuel Karamna Awana Tarba Kulgi Pibam Yangsin Kre Len Takibagi Tododa Yum Yankai Rongi Tinsing Amangata Tokre Masik Manunda Yum Kuntradi Yum Gitin Sindaba Yadawi Pibam the Lady Kulasigi Sentok Lambi Ama Oriba Lafupambi Hector Kuntrarom Amangata Tokre Hiramasik Matanga January Kuntada Deputy Chief Minister da Memorandum Amasupisin Kre Local MLA the Su Haktana Unabagaluna Marilenaba SDO the Su Memorandum Pisin Kre Madu DC Yokabra Haiba Kamungamdri Haiki Comrade Union ge President Lalkomang Sartona Amangata sound Tolobasu Hosik Fawa Matang Amata Pividabasi Prup Masani Haina Tawid Mali Mari Lenabasing to Matam the Matang Pangbu Haiki Karam Union ge President are Samuel Karamna Hosik Fawa Matang Amata Pangdabasi Karam Prupu Governmenta Yangsin Biba Wat Patagini Uniona Media ge Kutang the Mari Lenabasing the Matang Pangbinaba Hazik Lady Kulgi Sif are Chongfuna Kul Asigi Ana lying from Kwaidi Nakpada Kumbong Wadi Anaya Europa Matamda Satok Sasingi Kudong Sadabaka Mayoknari Kulgi UJV School Sisu Upgrade to View National Highway Degi Kul Taba Kilometer Taruk Sangba Lambiasi Sarkana Yangsin Bidabana Kulna Matamatangi Oina Siam Dun Lakli Tagnabi Singi Awabasu Kulasida Mayoknari Haike Lai Pamza Pam Kang Dravijumsi Kuntramu Laibani Masi Government side na Yamna Tuna Masi Yangsin Biragadi Yamna Koigi Apian Baharao Boigani Hibs I Tamjaningi Mandoga Loinana Akoi Yum Kaktana Sade Akoina Soiba Karamgi for party Mayam Hibadi Karam Shida Yamna Akoigi Kariaisera Quato Oiba Lapoi Hibtare Karamsi Ayamba Lapoini Akoi Potoxi Masicha he amagi for party Mangba Hibasi Karamsi hectare 30-40 Muk Akoi Lapoi si Mang Karabani Masi Mahai Singsi Akoi Nasisi Amna Swat Tavatare Karamse ISSLC exam gi Thobal Private Center A amadi B da exam holdingida questions paper fangi haina pause amada phongdokiba se Yumpham Yawdabani Haina Thobal Center A gi OC in charge Jotin Salamna Phongdorle Manipur Press Club the Pangthopa Paugi Mipam Amada Mahna Makataraduna Thobal Private Center bo Lana Miam the Uhanaba Honaba Tongasi Libuk Tivani Haike Masigi Pau Lana Tamsiliva Madubu accused in a secondary person Natraki school Adugi Matata Committee Kanba Haininga Tinda Haibatuktava Adu condemned to me. Tha Kudingi Putokadaba Yakai Kongzel Koba Sefongama Ngasi Silsar da Leba Committee on Culture for Peace and Integrity Office ta Fongkre Thomasida Committee Chairman Saikom Kamalkanta Jugindra Akwizam Amasung All Assam Manipur Students Union gi President Seram Herajichu Surgake Seki Matamaka Saba Yum among Ngarang Langzing Asoba Mamang Lekaida Numidangi Pung Tararom Tabamatanda May Sakpadagi Upalak Taramangarongi Potsei Mang Takre Yungi Mu Sing Sumanga Tabak Toduna Lading Ada Kangotana Yungi Matatang Basaru May Salapani Hari Yumbu Toksom Nongyagi Luina Bina Fondropada May Sakwa Sida
ugi upu ahum kangthol ahum TV computer sanamadi seloina lupalising kuntrarom amangata thokre hari mana makatana fire service ki kangbu laklamdrabadi potsei tumna saklamgani mari leinaba authority na mateng pangbiu hari potsei mayam jingsi de upu kangthon adai kari kari mayam jingsi da bawda lupa lang tara hen kan he aduna masi mayam jingsi kari no upayam leitre upayam ta tawgi mayam jingsi Milalamadi amjuga lisingani mangagi megi angan basarukta yanakiba maitalol paukse khudimakta mari thopagi ama maitei mayekna uhenba haibadu ngasi sahi tara mafung pharaklaba phawda paukse da mayeki kakhal chawthoraktaba haibasi milalna haksinna yaningdi hari ngarang lufki thau pubasingi akanaba mipamama pangthoktuna sahi asigi mars phawda lamayama maitei mayekna oibinaba amju amadi editor guilds da CAP duna khanganba haina yanaki amaromda gari singda maitai mayek thabagi khongjang sangsileba si hena kana sangsinba haina su waref lawre hari Sagolban Bijoy Govinda Larenjam Laira Kalimakhongda MDS ki Phangalunana Nauna Sagadaba Community Hall ama ngasi Sagolbal Kendrugi MLA RK Imona Jatra Hunkre Tharonga Mari Lenana MLA Imona Maki Kendra Sida Sakpat Thorangi Tabak Pakatbada Transparency Leina Tabak Toba Haibasi Maki Apamani Haiki Magna Makatana Haujik Sathariba Assembly Mifamda ILP gi matangda Billama Mars Tara Hundoida Putholaga Mars Tara Trukta Pass Tonaba Honariba Sida MLA Humpumakna Sabsana Support Torkani Habigi Tazabalei Haiki Manipur ki indigenous population se kansi haidana koi sansa rahi bate mapandagi immigrants mayam foreign countries te la kusiawi liate ite lamdagi sam ko mayam se koi koi ma thing se habna te kala di regulate toraga visitors mayam si akoi kandia aba maximum akoi lam sigi akoi certain rights kala akoi thamawjagadi tungda akoi hora ibo mayam se masi akoi hai akoi right am hole horidra akoi awa ta gadra haidana masi khallaga tawbani Khongman gi apunbagi saktam ama sagatnabagi damakta United Khongman Koba Lufama Semkre SS Samuna Preside Todna Unaco School gi Holda ngarang pangthokiba mifamamana hauzik orekliba phibongni matangda kupna khanraba matungda Lufasi semkhibani Lufasi gi pandam oina asumbagi damakta lepa misang sanganai-daba party politics da yauksin-daba saukhatpa amadi nungsi sanana laiminaba haibisda pumnamakna mot amata oina yanaki ahanbagi oina mioi kunga mathoina saba executive committee ma semkre miphamadu loikraba matungda miyamna Khongman Zone 3 gi akoibida khongset amasu chatke Nehru Yuba Kendra Sangathan Imphal West na sinduna numit humni satharkiba youth leadership amachung community development program ngasi Kwakaithel thiam lekai da lusinkre tarmasida IMC ward number 10 gi councillor S Tiken Kwakaithel thiam lekai youth club ki secretary RK Birensu Saruyaki training program asi naha singda lusingbama oibigi matik mayai kamaina lehangani amadi local club karamna tabak togani haibigi matang da pangthokpani district youth coordinator L Chitrana Imphal West ki club taragi member Nefuna Saruyaki Haiki Community Food and Nutrition Extension Unit Ministry of Women and Child Development amadi Imphal City ICDS project na kusamnaduna nutrition education gi matangda numit nipa ni satharkiba orientation training ngasi Kwakaithel thiam lekai da lusinkre training asida Imphal City gi mirol bi mama masa senbi amadi nupi masa kuntrana Saruyaki ICDS Imphal gi demonstration officer Biharina nupi singna imung manungda masi oiba sinjakaram semgani nomada kayam yamna sagani haiba sabsana khanganduna anaya yauduna leiba ngamnabagi pandamda training asi pangthokpani haike low cost nutrition course ai amasung locally available oba adun low cost singdagi koi saisida balance ai semba aduga piba angang singda masi oiba sinjak singsi kamai torga yumdumda semaga koida madu khangandage hayo mongda pisa pitakpa aduga hindi sabi tambiba asini ningom singa 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 akung kana ko nainajari amosung asini mayanga ko khanan dhanaba ko konajari Rengthot Silsina Angbrasu Khulgi Chief Ore Tengnopol Subdivision gi bunung sanaliba khulasida ngarang mahapu chief oina phamthon kabagi thorom pangthokre tongan tonba khulkyagi village chief tarahundoina sarugakba thoromasida Lamkang Naga Sunu Lufki Hanagi President Olis Silsi Tengnopol Block ki SDO L Kiral Kumar LNKK President Thamdox Francis Ansamgi Tribunals Member Daniels Laivon Lamkangna Chief Guest
President amadi Guest of Honor sing mathang sina oiki SDOL Kiran Kumar na Village Chief na miyamgi kudong sadaba sing punna khangmina duna saukhat naba hotnabada angamba mateng pangani haiki Daniels Lamkang na kulasigi ising mai sang naina panganaba mahaki maikai digi honagani Center na thadaba scheme sing kulasigi damakta kari kari paikhatpa yabagi haibaju yang singani haiki Najaga nunggu thada fountain water spring water lake ado manakta khana reservoir thing saraga ising se thamba ancirian da simnaba jingda ising phangdamo phamda sumba alternative arrangement alternative facilitate tawba policy program ayam su khina tawga rede tawba yai SCERT na Sinduna Elementary School Education Sakot Hanabagi Matangda Nomigoiba Community Mobilization Toromama Bisnupur District Balaram Upper Primary School de Pangtokre Toromasida KKSO Nambol Municipal Council ke Hanigi Councillor S Apabi John 4 BG DI Pramesh Kumar AI A Sital Jisu Surgaki S Rajendrana Elementary Education Fagal Hamda Mama Papa Oiber Singh Community Leader Singh Punna Kusam Daduna Panabatangai Fade Masigi Pandam da Thoromasi Pangthok Pani Haiki Manipuri leriba elementary thaki school jingje masi develop tawnaba masi develop tawda hoi leriba mafam sigi community bi koi parja jing mama pa sing aduga tai laikai gi mayam gi thodang jiam chawba maduna khoi gi elementary school amakak develop tawba chawkhalakpa matamda community punamaki daita ji lei aduna daita ji lomin ji habagi programming si tawjaji Kanglaipak Women's Welfare Association Sinduna Hotel amadi restaurant da chatabagi matangda khana nainaba mifam amangasi Manipur Press Club ta pangtokre mifam asida association ki president AK Memsa Amkil ki vice president Y Memsa susurgaki Lamdam asida leriba restaurant sing niam chumna chalaidabana ingkhalakliba naha singna khunai asida yadaba nupa nupi anigi mari leina fam oina seasonarle asiguma thong asi matam chana thingongnoba aikhoi khudimakna honaba tangai fade phongdonaki Tawini ne ta tawna kene ko shi ya independent ya ko ni tam phang de la ko shi ning tam loi phang ma loi ning tam na ning ni loi tam na ba ni loi na ma shi selling ba de ko shi ma na san de sabi sa de ko shi an ai de sam ka ke ko shi ko loi na ma ning tam na ni ado ko kuna ya be le ni ai ko kuna ya be le ni ba ne ni hai lam le ba ni ko gi ado na ba ko society ya man le ba ni na ma tu ya Veterinary Department na Sendongi Damak unbranded vaccine leram lehaina ipaki serolmana maral chiri hidak sing asi leibada senaba sing mathakta aingi mieng sangloi dabagi maram leite lisingani taranithoi tarahundoi da approve tawkiba bandres 6 cm amada lupa aniga paisa marfudara marida laikibadu lisingani tarahundoi taramarida lupa kunga mangada aduga centimeter taragi na lupa ohunga paisa nepumapalda lerambadu lupa kontranitoi paisa yang khaida leiri ISSBQ amadi FMD vaccine leibada sada chani nefu hangalakli department tender committee na red wangmali haibada official singna hana lekibadu unbranded ne haiki masinade department ki official kharana tender committee bu lana lamjing khibra haibasi singna ningai ni lesingani tarahumdoi gi September 13 ta approve tawkiba lupa lakh marfudara nepal gi supply order sida sada lising hangalaklaga leinaba recommend tawki masida audit na matau karamna clearance piram libno audit ta kana na saruk yaki haibadu miamda sangdofam thoi natragadi ipaki maikidigi maming matha yauna phongdolagani hari hauji pagumnak tanatba bremom kaluminasi break matungda amuk son taranok ILP ki matangda bill puthonaba assembly ki mifam sangdoknaba waref lawkiba joint committee ILP na mapung phana pendra basu kharmakai di apen ba poi amadi taramna okle hari joint committee ki convener W Anandamite ki serolamana democratic satpa lebakta miam gi sentiment amasung expert sing gi wafam sing ikai khumnapam thoi tungda government na yamna commitment leina thabak torpadu miam na ngairi joint committee ki maikai digi government na
semgadoriba law asida yellow mi sing kanjanabagi wafam manga yawa point sing mangjongna government thamkre semgadoriba law asina yellow mi sing sabsana amasung ngak sen bahibasi joint committee gi apamani tungi mirol gi sabsaba yumpham amasung saktam ngakpa ngamloidaba lodi joint committee amadi miyamna yaba ngamgadaba mande manipur miyamna thamliba wafam asi government ki tande mande toba political commitment leitabagi matosing ningsing duna hojik government na lokhalakliba thorang singda hena thajaba thamba yadri government ki khongthang sing miyam hupna kupna yengminaduna amadi senaduna oirakadoriba mayol gi matung ina makhataba khongjang sing sangsin minan lobagi thorang toduna mapamatam amada hekta mateng pangbiu hari ahal tara nithoi apokpa marufna sinduna mars manga amasung tarukta hail lakam dida hauna sang laisram khulda pangthokadoriba Hompumari suba lamta thabum lining mifamda saruk yarunaba apopu maruf sanglalgi mioi sing ngasi impal thadokre nominini gi mifam asida awang nongpoki miut kyana saruk yabang loinana maitei phuruk ki pibam tanabgi matangda khana nainagni hari amak tana hujik sathariba seswak strike yaksang suti karakpadagi ahenba akanba khongthang kaya thangnaba waref lawre hari ngasi association gi executive committee gi mifam mama pangthoktuna waref asi lawkebani hari Andro Kendra gi MLA TS Sam Kumar gi miyang makhada yoksang kumai gi nungaiba phongdokpu oina Kendra sagi voter khudingda lemna seng kg manga sini kilo amamam amasung kerosene nongpok ningthau panthoibi sanglal community hall da yanthokre lero yoksang kumai lakada seng voter amada kilo manga kilo costa adigi chini voter household amada kilo ngan adigi thau kerosene gi household amada household Anda bertambah dengan saya bertambah juga mana kumero lakun juga ayamda jadi lemna juga menghamba IGAR South Mantri Pukhi dagi Haurga Imphal Cemetery amadi Anisuba MR Fauriba Naga River Mangkiba yabagi akibalere Turel nakal nama tingzinduna nga yoksiliba singdagi Turel asigi mahusagi pibamda sauna apanba ohele Turel asigi nagyeta leriba singna ngasi lamtu sengdokre chokjelakliba Turel asigi pibam marileniba authority na yangsin bihari na so tingjan bibadagi akoi mi mayam jawa bo ore singjaw ko matamda yum loi thume du khangba ngamdana mayam changbana loina ba oina senge City Police Station da SI oiba Ningom Thong Pebya Pandit Lekai dagi Namerapam Gokul Chandrana Kabo Lekai da leiba Children Home da leriba angang singda boy kolom firol lairik amadi sanabagi polom kaya mateng pangkhre Laloi pai khulda moidang poki pradhana lusingduna toina satharik liba pamdaba thong Koki Students Organization Sadar Hills na nuaitaba phongdorli February 12 da mioi kya laklaga khulgi signboard lokthoki asigumba thong kaya sina khunja sing letafam khangdre phibam asidagi pamdum thodok thoraklabadi madugi daita Manipur government na pugadabani hari Haujuma katana ngasigi sanabi pau lominase Haujik sanabi pau lobise Kanglai Park Students Association na sponsor toduna masana mari football kabadi kang saibida athoi hentana duna sahi sigi mari suba Kangla Mega Sport Festival ngasidagi Imphal gi polo ground hokre haudopgi thoromda Manipur Pollution Control Board ki chairman NG Bijoy Kanglai Park Students Association gi thangjam Premananda Yaskul Kendra gi MLA Isan amadi Langthawal Kendra gi MLA Karam Syamna thoroma pusing oike haudopgi thoronga mari lenena sanori singna mairagi rally satlaba matungda Imphal gi polo ground tamna laklaga thorongi chief guest oikiba NG Bijoy da khusinaduna maira sukatki Natki oiba jagoi sei amadi muknana singba kumai utuna miyamgi pukning chingsinki hayeng football masanagi saru omo oina nungtilpung amatabada District Football Association Thobal amadi District Sports Association Bisnupurga sanagani Numit mangani sumna sathagadaba manga suba working journalist sports meet hayengdagi social welfare minister AK Mirabai amadi MJU gi president Wangkhyamsa samjaina hawdolagani Manipur gi Laifamland ama oriba Kangladagi mailoduna Kumalampak sport complex pawba mairapuduna satkani hiramasing matangda pawgi mipamama all Manipur working journalist union gi president gi office chamber pangthokre pawgi mipam aduda Indian Journalist Union gi National Council gi member Ratan Luangsa
MJU के प्रेसिडेंट वांगखेमसा समझाई जनरल सेक्रेटरी G.A. Nausa सुसुरगाकी प्रेसिडेंट वांगखेमसा समझाई ना फोंदोखिबदा स्पोर्ट मीट असी पौमी सिंह मसामु फना लैनबगी पांडमदा पांगथोकपनी हाइबो वाफम सिंह फोंदोखि रामजुदा लेरिबा कोई मीडिया हाउस की कोई जर्नलिस्ट से मागी तोंगा तोंगा फार्मदा नोमगी 24 आवर्स कोई माना ई बाबी थबक सि तौबनिना अकोगी ओमिसिंग सि कोई आयाम तमदम अमगम उनदना वरे तै साबा इंटरेक्ट तौनो मयाम सि फंगमंगमदि मान पावदे हेना इंटरेस्ट पिगिबनिना अदबो असुगुम कोई यावसंगी कोई बगani सुति लेबम बतम असिदा कोई अमगमगा कोई उनदरगाना कोई मागी सानबा मसाला सिंग तोगी मागी टैलेंट सिंग तो कोना उथोकपनि हल तौबनि मणिपुर सरकार की स्टेट आर्कियोलॉजिस्ट की सुपरिटेंडेंट के दिनमनी की सेरोल अमगी मतुंग इना यावसंग कुमै के मरी लेनेना कंगलादगी मैरा लौबा यानबगी दमक मणिपुर प्रजा मियाम के खंदुना कंगला के गेट अहुम हयंग तांग मंगा अमदी तरुक के युपुंग तरेतगी नुतिल पुंग अहुम फौबा हांगदुना थमगनी यावसंग स्पोर्ट फेस्टिवल के मरी लेनेना क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगी म्यूई तरा तरा कंगला मनुंग संग यागनी लोनेना माइक्रोफोन अमदी लाउड स्पीकर सिजनबदी यारो हेरी मणिपुर साना खोनाबना लमदमसी की सक्ता ए लोकल क्लब कयाना सानाबमदी जगोई इसे सौखटपा ngमनबा थाकता होनसी हाइना पासोई केंद्र सोशल अफ्लुमेंट की पेट्रोल मेंबर CSP जोइन फोंदोखरे वाफमसी गरी यूथ वेलफेयर एसोसिएशन की तरासुबा सही की ओइबा स्पोर्ट्स मीट हौदोपगी थरम फोंदोखबनी थरमसिदा लमदमदुगी मसकना बेम्यू क्यासु सरवाखी सगोलबन GP की म्यूट जाउना हौदोखिबा स्पोर्ट मीट अदुदा CSP जोइन मखातना फोंदोखिबदा यावसंग कुमैगी नमादा मतम मांगनबगी महुत्ता लोकल क्लब कयाना साना खोनाबदा हेना पुकनिंग संगसिलकपा असि इरमदमसिगी अफबा खोंथांग अमनी तुंगी मिरोल कयादा लैनातिना सेंदबा अफबा चिंजाक चादुना मसामु फबा खुनायमा सेमनब होनाबदा सोशल अफ्लुमेंट असिना अंगम थाकता थौदांग लौगनी हाइखे यावसंग हाइबसी अबि तैदना पैसा तकना तौबसी मसी प्रॉब्लम एक्सीडेंट नाम थुवन निदरा मसी तमै करम हैना मसी तो कमेन कुपसन लगे खलकदा स्पोर्ट्स में थांजलकवा क्लब खुदिमना थांजलकवा मसी की खोंदांग लेकाय खुदिम थांजलकवा सी याम थगनियाइनी कदागी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना योक्संग कुमै के मरी लेनेना पांगथोकपा एनुअल स्पोर्ट्स मीट सिंग पांगथोकपा यूनिट क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदे एसोसिएशन सिंगदा साना फोटनबगी पोलम फुटबॉल वॉलीबॉल सॉफ्टबॉल नेट सारना सिंग सिंग पुरेरोंबा खोना मखोंग लेबा कदागी हेड ऑफिस दा यंथोखरे हेरी YDCL पुंगदोंग बमना सिंधुना OFA प्लेग्राउंड ngasi टीम तरा तुरना सरुक यादुना फास्ट पुंगदोंग बम क्लब लमलाई केंद्र विलेज वाइज मैन ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट होख्रे ngasi अहुबा नुमित की सानकबे मैच ता SSC सेक्टाबु EUSC तेलोना गोल मरी मदा माइथेब पीख्रे BJP Sport Cell Infal Isna sponsor Torga United Club Yumnang Kunona Sinduna Yumnang Kuno Playground Tim Taramapalna Suruyadun Satariba Fast State Level 7 Asset Football Tournament Ki Ngazisana Kiba Match da WFC Morangkomna YSC Team B Yumnang Kunobo Goal Taramari Ohumda Maitiba PK Bamol Kampu Awang Amadi Narov Hurem Lekai Laden Parts Sport Complex na sinduna ahan bo aina sana khonabagi thoram complex asigi ground hokre hawdobagi thromda social activists and indrizet Laden Part Sport Complex ke advisor W Modumangal Naharuf GP ki pradhan CAS Sanjit Amadi atemiu kyana surga ke ngasi ahubo numita tongan ba school ahum Modern Academy School Twinkle Star School Amadi Laisram Mani Memorial English Academy ki mahiri singna mass part satki thorom singa mari lenena social activists and indrizit na phongdo khibada afaba khunayama ohenbada sanoi singi thodang yamna chawi haiba wafam sing phongdo ke hauzik ngasi nongmagi oikiba ai ngasa ki pau pizri ICAR Lampel Party ki phangba pau ki matungina ngasi ki khwaidi ki saba degree Celsius 10.5 khwaidi ki ingba degree Celsius 15 Nungsita yauba ising manlil ki sang ayukta sada humbudara humdoi nungtildana sada humpumanga nongju ki sang anini loisalak padanga sige murui papausing amukana pizri Justice Jivan Reddy Commission ki recommendation kakte yaroi haina tongan ba organization singna dabi tawri yausang kumai ga mari lenana lambi ki khudong tiba thokdana ba police na akan ba drive sathakadori amadi Kanglai Park Students Association ki Mari Suba Kanglai Mega Sport Festival ngasi dagi Imphal ki Polo Ground da hokre ngasi di ISTV na kisaw pau matang story ni tamri pungno mo po kana